demzaze yahibiwa ze 10,000 euro. Sinyangu ba Komori. Sinyangu ba Komori. Wa imzaze yahibiwa 10,000 euro kwa jana Marseille harma bus. Sinyangu. Mzaze sio bomnyao. Maskini. Sinyangu ba Komori. Sinyangu, maskini mzazi wako. Yachohibiwa 10,000 euro harma le bus. Maskini bomnyao mzazi wako. Sikanzani be mbabara harma le suala lini. Manama Salahuddin Ahmed Jafar Salamana zonile. Watukufu. Sikanzani be mbabara harma le suala lini la mzazi wa ba Komori. Mzazi yahibiwa 10,000 euro. Banu misudo zamba ba Komori. Kamka radhibe vajakafa zero helinu vaja problem helinu rado zisoma za kamsomo za kamsomo ba Komori si wa Komori za kamsomo mneze muya mrehemu ya mlazebanu beme mwanamsho hatu hikima ahamada yalo mjinatu mbeni ya pare mwanzani wahe mikiro mdawtinso muroha he mikiro ya mpara wakasa moronine waringe plus de 20,000 euros. Mikro jamasa sina hunziani. Abo ikabidi kazi hizo zikamsomo zido kamsomo kandogoja zila na rizisomese zisirende hetsena. Lolabo neno naringe mapesa mwa banki. Haunga nino naringa mwa mtsango. Yabona nirengeze hadara za hangu na nirenge security ya hangu. Na niparimana maujo kaswire. Hawabo kantu parimana mashana njipange nifanye très attention. Izonjoka umelanjoka vira. Uwandujoka wapara na nifanye très attention. Sanjo karige mapesa nijue ekabatsa ndolo karibu nami banundo ngwe mapesa. Ekabatsa ndro waniona banu abondanga mapesa yanu. Izo pia de précaution. Zikamsomo. Imzaze woi ba Komori. Hendaringe mapesa mwa mtsango 10,000 euros. 10,000 euros, plus de 10,000 euros. Kachoba 10,000 sasa mba harangwa 10,000 euros. Harenga tumkobani hanjar male bus. Imzaze katsuona katsufanya taso kangabo mrodi ngoni banu uka hauha kansi na mrubanu hauha kansi na mru haungi amfasi na mrubanu hauka jangalie sakarenge mapesa eske baka mru yabo yamuona hamdungu hodingoni yabakarengale bisi kajangalo kajadangole dingoni ekabasi mrodi ngoni banu shahada za kansa male bisi tranquillement vaka mrubala haringeze 10,000 euros harimo mkoba ya balie satorenge mapesa yao hatari mo mkoba haringeze 10,000 euros yuzo henza hemru emzaze toy mumona kabila bana siaki hiyo hadisi ngende harimo banki tizamba hauhende harimo mtsango yarenge 10,000 euros ukakatufanya attention Vanu mapesa menji ngatsongwa hamba 10,000 euros ngotsorenga bukande nusu 5,000 hau 3,000 wenza horangu yabolo muhara yo mapesa menji 10,000 euros mapesa menji yotia c'est pas facile hunu faransa mranja mtsangoni haruma 2 za kamili mratso bya 500 euros hata mratsange 10,000 euros yo mapesa menji ba Komori haruma krizi jaina baha shatsuo tizamba hende harungwe mna 10,000 euros haruma le bisi nesina jali ye police e enquête ngajonde leya e mapesa yao ya parisiwa enfin mru yakamrenge mapesa haruma le bisi ikazela kweli parce que izoni zeresha haruma ze media izoni reshie mzazi akazamba haruma le bisi ka tirengwa 10,000 euros chaque zo kweli sa sikarja kayam minja kayam nashido samba mtuno shahidi nchakaya hapo shati zamba ngaraje tena rishi haruma ze media rishi mzazi to inguzambwe tena katirengwa 10,000 euros male bisi shaka hizo kweli mzazi banu ngambo ndungu za kweli yabo gamjoka le bisi ngabo wandu wakatemo yabo ngabo surtout les caméras zilo yabo ngabo kamera heni bisi lo hunu faransa ngabo kamera yabo de ma bisi en général ngabo kamera yabo haruma ze tramway hauze ze metro hauze erreur ngabo ze kamera zilo yabo haruma le bisi nzazo ya kanwa ze 10,000 ngabo kamera yabo
atindo polisi ngwajo shinda wa identifie emru yakaunjia yakarungo mhono yanjie harimo mkoba ya mzazi woi yarengezi dimilero hizo ngwajo shinda wamjue eyo atanga eizo hatahanga ekezo kweli yabonde manaka ya mimi nganjoka mzazi ngujwa parsembo shantujwe mapesa kemngu ngujorenga yale esa hiyo hauyarenga ya bewandu hauyatemba bahanu hauyabeho bledi ekawo étranger abeho bledi izo ntujua shamngu ngujo identifiewa ngujo parisiwa donc sikanzande jeimba mbele so alaline bayo si de message lo nyo bandondrondo ndrejei batukufu wa Komoro hajilifua hani na mkera mdo fanya tasio ngono ndongoza mapesa zinu mdo fanya tasio mwana mshangure shewa heri salama na zonele nezuna jalia kwa vanuli yo ujunrao ngawe mnono anturia Yusufa salama na zonele ngono na mdore ngazi hadar za hani nungu za mapesa kamru ngondari mwa banki ndi atire mapesa yao kamru ngondari nge mtsango mru nafanya tasio baba na basa mru katu mru nge tayari mru yawe mru yafe hama pesa wa Komoro mimi personnellement wallahi nomsohafu ngasina 3 ou 4 rika 22h30 tisi hibonsi tsende ho posto sikanzana retire besela 500 euros wallahi nomsohafu wa Komoro sikanzana retire 500 euros vaka mrabala gari hajabala himibala yabu ya hima hakarmwe gishe ya bili misika ya handani hajarmwe gishe ya bili nguto mapesa bahimi yabona tia ye karti yangu na njumto 500 euros ye katangu ke jartir ke nabalatika na mapesa bala ke jakiria ni ke mapesa 500 euros ye mruola hamba hajami bala nsotire hunurioni izo ndizana mbiao nabaka mle hana mi gabariswaf hambukaya yabatokiri hunu nsotire armwe gishenurioni halafu mitsele watama oibe sengo jajani webanu yani arna ke netowa yarange mapesa yani uwe au yati ni uwe sharange mapesa ndeza nsoransi alhamdulillah ngashukuru Mwenyezi Mungu ngajelia hapo na ndo toe mapesa ka jakiria roha banga misuka be semndo la tujokani wabala harenge hauyati ni uwe yarenge ngashukuru Mwenyezi Mungu abu mapesa suroha senzangu bahabo ndo dahoni ndo hangu tikansifikira wallahi ncho na revuja uka bale mndo la kanzani emru la kanzani ndenge mapesa ya ndenge yendesa rika 22h30 za masihu yabode mana batukufu wa Komoro jilifua hani diaspora baraka na mdo fanya tasyon ngandreje tena ndongo za mapesa zinu kamndu ndo banki kamndu ndo yarenge mapesa ya mtsango mndu nafanya très attention mndu narengeze précaution za hahe naziduka msomo ezamzaze wo inaziduka msomo ezamguna mrehemu fakiha madaso ahibu nazika msomo baba ndongo za hajelinu nazisomese na ntizifanye bangu na nifanya tasio bangu bemzaze wala tsola endari ngwa 10 milero amale bisi na nifanya tasio bangu